Spoštovani, prisrčen pozdrav tudi z komentatorskega mesta. Sliko smo seveda že nekaj časa v Domžalskem športnem parku, kjer je pred nami derbi 17. kroga v prvi ligi Telemach. Domžale Olimpija, gre za drugi obračun v tem krogu, gotovo veste, šteli samo prvi polčasi. Dofo tule brez prekrška do žoge, Pedro, Dofo in brani Mulalić. Gol več sta dosegla Sešlar in Nukić za Olimpijo. Tule je zdaj Sešlar, krasen sprejem, strel in odlično Mulalić. Odlično Ajdin Mulalić. Da, povsem na drugo stran proti Percu. Pred Percom je zdaj Sualeh. Še vedno Nik Perc, tule je predložek, priložnost Kovačević in vratnica. Krasna priložnost za Franka Kovačevića. Sešlar odlično in Olimpija vodi. Vodstvo Olimpije, Svet Sešlar. Prekrasen zadetek Sešlarja, ki je zdaj prevzel sam tudi vodstvo na klubski lestvici strelcev pri Olimpiji. Čudovit zadetek z prostega strela. Tule je Riera, ki se je seveda razveselil tega zadetka v 48. minuti. In kar takoj se je obrestovala, ne nazadnje tudi ta menjava, kajti Aldair je Kvesić lepo Aldairju, v sredini je Nukić, Aldair še vedno, in ni uspel zaposliti Nukića, toda zdaj Kvesić še vedno, 2-0. Mario Kvesić, Olimpija je povedla za 2. In glede na to, da imajo zmaji tudi igralca več, je tule najbrž dvoboj dokončno odločen. 69. minuta, Mario Kvesić, njegov 5. gol v tej sezoni, dodal je kar 6 asistenc. Mario Kvesić glede statističnih dobrin najučinkovitejši nogometaš Olimpije. Res da Sešlar 7 golov, ale 1 asistenca. Jelšnik še enkrat do Zilkića. Zilkić, potem pa Mutovčič. Zadev je Zilkića, iz ozadja prihaja Sešlar, 3-0. Svet Sešlar še do drugega zadetka, do svojega drugega zadetka seveda na tej tekmi, in Olimpija vodi s 3-0 v 88. minuti, torej Svet Sešlar. Proslavljajo seveda tudi tale gol ljubljanski navijači na tribunah. Nova zanesljiva zmaga Olimpije. Takole ni razčistil Mutovčič, žoga se je od Zilkića odbila do Sešlarja, ta se je potem odlično znašel in zdaj je že pri 8 zadetkih v tem prvenstvu Svet Sešlar. Ja, Goran, dobro si opazil, Mirko Mutovčič je ob meni. Mirko, prvi polčas se je zdelo, da ste stali zelo dobro. Olimpija je težko prihajala do priložnosti, celo vi ste imeli nekaj več konkretnih, dosegli tudi gol, ki je bil razveljavljen. Kaj se je potem zgodilo tam na začetku drugega polčasa, nek padec koncentracije? Ja, strinjam se s tem za prvi polčas. Zdaj pa drugi polčas sigurno je takoj po parih minutah bil ta prekršek.
fantastično je zadev Sešljar in mislim, da je to, potem je še zatem prišla ta izključitev, rdeči karton in ti sigurno preseka ritem, tempo, vse malo ti poruši zamisli v igri in mislim, da je to odločilo v drugem polčasu. Vas je bilo morda po izključitvi potem tudi strah za kakšno katastrofo, še za kakšni višji poraz? Je morda tudi trener Simon Rožman dejal, da se bolj osredotočite na branjenje? Mislim, da ne. Mi smo še zmeraj ustrajali po nekih svojih principih. Probali smo še vedno pritisniti, sigurno je to težje z igralcem manj, ampak mislim, da se nismo ustrašili. Na koncu pa je treba čestitati Olimpiji, bili so boljši danes in mislim, da so zasluženo tudi zmagali. Goran, hvala za besedo. No, pa imamo tule predstavnika Olimpije, Timi Makselčnik. Kaj se je dogajalo na sredini igrišča Slavje, ki je potekalo zelo dolgo? Pomembna zmaga, čestitke seveda. Najprej torej, kaj se je dogajalo po tekmi? Ma nič, trener je imel kratek govor in nam je pač čestitil danes za borbo, za trud. Rekel je, da je ekipa na prvem mestu. Še posebej se je zahvalil Aldairju in določenim igralcem, ki prihajajo iz klopi, da ne bojo pozabili, da so izjemno pomemben del tega moštva in da vsako pač stopi na teren, ga krvavo potrebujemo in da je sezona dolga in da se na vsakega računa. Zato tudi nekako imamo kader samo 20 igralcev in da resno računamo na vsakega. Greva še samo skozi samo tekmo. Kako ste vi vse skupaj videli? V prvem polčasu so bile Domžale nekajkrat nevarne, vi ste vseeno, se zdi se, odigrali skoraj da perfekten obračun. Delite to mnenje? Mislim, da smo imeli dosti sreče, pa tudi sodniki so na naši strani, tako da jaz mislim, da zaradi tega imamo 43 točk. Vsak dan ful molimo na treningu in potem pač končajo z takim številom zmag. Tada ne tudi drugi mogoče to probajo, šalo na stran. Mislim, da smo danes dominirali 90 minut, definitivno je bilo lažje potem, ko so imeli Domžale rdeč karton. Ampak mislim, da je bila to prva tekma v letošnji sezoni, da pri 1-0 in potem v drugem polčasu, da nismo se nekako povlekli pa padli, da smo nadaljevali v ritmu in v bistvu res dominirali 90 minut, ampak imeli so tudi oni priložnosti, predvsem z nekih protinapadov, kar pa je pač normalna stvar, ima hitre napadalce spredaj in slejko prej se bo zgodilo, da bo šla kjera žoga v globino in je lahko hitro nevarno, ampak glede samega poteka srečanja mislim, da je bilo vse v naših rokah in na koncu bi lahko bilo mogoče še par golov več, če bi bili malo bolj konkretni, ampak najbolj pomembne so te 3 točke. Vemo, da jutri pomembna tekma med Celjem in Koprom. Ne morata zmagati oba, tako da od nekoga se bomo spet odlepili na še večjo prednost in vedno, ko igraš pred reprezentančno pauzo, je zelo, zelo pomembno, da končaš pozitivno, da zdaj grejo vsi srečni na odmor, nekateri na reprezentance in da vzdržujemo to klimo naprej in trenutno je vse res perfektno. No. Mogoče smo zdaj v zadnjem cajtu bili malo v neki manjši krizi, glede same igre nismo bili toliko dominantni kot na začetku, ampak skozi sezono je normalno, da grejo ekipe gor dol in mi smo bili v tej neki fazi, mogoče malo navzdol, ampak smo vseeno zmagovali. Tako da, ko se bomo zdaj spet dvignili, se nas lahko spet vsi še bolj bojijo. Tako da. Mr. Jera, congratulations for very good performance and also for win. How did you see the match? We saw very strong Olympia today from the tribune. Yeah. For me, the victory today is about how during 90 minutes we were better than the opponent. You are better than the opponent, you have a lot of chances to win. But during 90 minutes, today is the first game that we were much better than the opponent during all the game. And then this is why this result. I said before the game, I'm a little bit, very happy for the boys because the boys, they are winning. Not me, not the coach. The coach, we're not winning games. Happy for them because when I hear that we have a very good goalkeeper, of course, we're so happy with that we have Vida. So happy that the referees, they are on our side, of course. Of course, they are our friends. When I hear about luck, with luck, you don't win 43 points. You don't have 11 points different with the second. You don't score 31 goals in 17 games about luck. If you play well, maybe after you need luck if the goal or the shoot goes to the post and to go inside. This is luck, but you need to provoke this luck. So when I see people, especially people that they are from football, talking about this Olympia, it's winning because of referees or because one goalkeeper. The referees and goalkeeper, they are not scoring goals. This team is scoring goals. He's creating a lot of chances. He's playing well with the ball. So I'm a little bit, happy for these boys. Happy because this victory, I said before, these kind of victories are the most important ones.
because I know that I don't need to motivate a lot when you play against Koper or Maribor or derbies. But these games are the ones that make a team champion. What happened with Rui Pedro? You made a substitution in between halves. Is there anything wrong? Oh, he felt a little bit the hamstring because he was not at 100% because we lost him 2 weeks ago. But he felt better during the week. He was ready to play. But at halftime he felt something, so we don't have to risk any player. We have still many games in front, and I'm so happy for Aldo that he's a player that always has a fantastic attitude. And he is the first one that I congratulate, because we need team players. This is not individual sport. We need a players that they give also help, even from the bench, even when they don't have the moment to play, and they're there to help. And I believe this is the secret, and this is the way how I am working with them. And I feel that we are a team. We are a team, and we are all connected, and this is the most important. How will the break go now when you won? It will be very good, right? Yeah, it will be amazing. As I said, these 6 points here in this stadium against Radomlja and Donjale are the kind of points that it makes one team the difference, because this is the points that at the end of the season you think about them, because easier to lose, and as I said, all the people can think that the most difficult is against Maribor or against Koper. That, of course, they are opponents, difficult opponents. But these games, you know, the performance that it will be great, or you don't have any problem about attitude or intensity. But this kind of game, you come here and you think that you are better than the opponent. In football, you are better than the opponent if you show on the pitch, on the green, during 90 minutes, and this is what we did today. So congratulate all the boys, because they are making possible that they believe in themselves, and they believe they still can improve, and they can then be better. And this is my target. Now I don't gonna let them to think that they did something important. This is not how to start. We are still not even at the half, so it's how to finish. And we have one target that we want in May. So this is my objective now, that they still can improve. We have many young players, and they can do even better. Mr. Jera, thank you and have a good break. Po prvem polčasu ste z igro najverjetneje bili zadovoljni, bili ste čvrsti v obrambi, nekaj priložnosti, morda nekaj manj konkretnosti, kot ste si želeli. Morda najprej ocena tega prvega dela igre. Ja, se strinjam. Jaz bi čestital Olimpiji na zmagi. Danes nismo bili na želenem nivoju, mislim, da imamo še ogromno, rezerv. Mogoče smo se malce ustrašili, nasprotnika, ta mlada ekipa nekako je, ali pa celo mogoče pregorela v neki želji, ampak kljub vsemu, nekako smo prepustili inicijativo v Olimpiji, mislim, da smo imeli celo prečko v eni idealni situaciji, pa bi mogoče lahko šla tekma. Tudi gol je spet šel, tako kot vedno, proti Olimpiji, v negativno smer, da bi mogoče na koncu polčasa prišli v vodstvo, in to bi sigurno, nam dala en dober puš. Je morda tisto VAR posredovanje vplivalo na vašo mlado ekipo tudi iz psihološkega vidika? Kakšen ste vi dobili občutek v slačilnici? Ne, mislim, da ne, ker smo nekako se umirili polčasu, sigurno bi nam dal, en tako zalet za drugi polčas, da bi se mogoče lahko še malo sprostili. Potem sklop enih dogodkov za njihov prvi gol, naš spet, rdeč karton. Potem pa, ko smo enkrat bili v zaostanku z igralcem manj, je zelo težko. Olimpija skontrolirala, celo tekmo in na koncu zasluženo zmagala. Bili pa ste zelo jezni ob tistih ključnih odločitvah ob robu igrišča. Imate kak komentar na to dogajanje v drugem polčasu? Ne, se veste, da ne smemo dajati komentarjev. Bomo pogledali, si bomo miro tekmo, se bo stvar analizirala, pa bomo potem bolj pametni.